ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангур ва Буғ. Имрӯз 15 марти соли 2024 мебошад ва ман ҳозир якта кунда пайванд ё ин ки искана пайванд мекунам. Шумо тамошо кунед пайвандро. Ин ниҳол аст, ниҳоли олу. мо ами олу бисёр аст, олу арзон аст. баъд олу мехоҳам иваз кунам бо як мана ин навдачаҳои дарахти шарафугаш. Ин маҷмӯи се мева олу, зардолу ва шафтолу. ҳозир ман ҳамина пайванд мекунам, ба шумо нишон медиҳам. шумо тамошо мекунед ки кунда пайванд ё ин ки искана пайванд, кунда пайванд ҳам мегӯянд, искана пайванд ҳам мегӯянд. Кунда пайванд барои чӣ мегӯянд? Барои ин ки мо дар кунда пайванд мекунем. Айни замон вақти кунда пайванд аст, вақти обдавонӣ аст. Мана бинед баркарсода аст аллакай. Мана ин баркарсода аст, лекин вай баркадагӣ не. Лекин ин баркадагӣ не. Ин ҳоли барк мекунад ояндада. Кунда пайванд барои он ки дар кунда мекунем, искана пайванд барои он ки инро мо ҳамчун искана тез мекунем. барои ки бисёр одам искана пайвандаш чӣ гуфта, барои чи искана пайванд мегӯянд, мо фаҳмондем. ҳозир ман шурӯъ мекунам. Чӣ кор мекунам? ҳозир ман мебурам инро. Ман боз медорам наворро, чунки буриданаш шумо тамошо карданатон дар кор нест. Ман мебурам инро, баъд шурӯъ мекунем ба пайванд. ҳамдиёрони азиз, мана мо ҳозир акай нишонти қабидан нишонтен нишон. Мана мо аз қаламча нукашро гирифтем ва ба монанди искана тез кардем. Чӣ хел тез кардем? Ҳамин хел тез кардем. Мана ҳамин хел корчаи тезқатӣ гирифтем. Мана ҳамин хел гирифтем. Мана бинед чӣ хел тез шуд. Як тарафаш пусташ ҳаст. Мана мондагӣ. Ако ҳаминро мо ба инҷо бояд ҷо кунем. Ман дар ҳаминҷо дута ҷо мекунам ҳозир. Дута ҷо. Инро мо бо арра боридем. Ин хел буд. ҳамин хел буд. Бо арра боридем. ҳамин хел дур мепартоем. баъд тоза мекунем камтар. Камтар тоза мекунем. ҳамон арра боридагӣ лавша ҳавор мекунем. баъд мезанем. инро мо бо корча дукафон мекунем. мо байнаша корча мемонему. зада дукафон кардем. ана ин корчаро мо аз ин тарафаш мемонем. тези кардагиамонро тарафи пустдорашро берун мегузорем ва пустро ба пуст баробар мекунем. пуст ба пуст баробар шуд. ками дига мо занем то мана акнун мо мебинем ки ҳамин чӣ хел мегирад. якте дига бор мекунем айн тарафаш. бе ман ҳозирашо боз дорам. вақт бисёр меравад. ман акун боз якте дигар мегирем. اینشم تیز کردنشم تیز میکنیم. شما گپ نزنید جان. و نور گپم زبسر شده است. من این تیز کردیم. از این طرف میمونیم. мо ҷиқиданро мебандем. ҳарчӣ ки ба дили ман наомад. ин ғафстар шуд. ба ҳар ҳол як баста мебинем кани чӣ хел мешавад. инам як камтарак мизанам ман. анакун мо бо плёнкаи стреч плёнка мепечонем инро. плёнкаи мо хушсифат набудааст. ин куҷо шуд намедонам.
بیفته. ما هم خیلی کم ترک پیچونم با ابوله این سکوچ میپیچونیم. سکوچ خطی سخت میکنیم. اینا ما هم خیلی میپیچونیم که انا محافظت کند از همین موبایل همین ده مو یک کاغذ تشناب در کار بود. بیاید من باز لوی دارم. هم کنه میشه. بیاید من باز دارم. بیاید من باز دارم. حاضر من یک سالفتکه میبیارم. انا حاضر ما سچاق کاغذی آوردیم. سالفتکه میگویم. سچاق کاغذی. سالفتکه. همین سوراخ میمونیم که سوراخ یگان وای ندروید میکروب ندروید. نکنه این رو ما با من هم سکوچ سخت میکنیم. مستحکم میپیچونیم. تو اینکه پوست با پوست نزدیک شود و از پوست به پوست ریزو گذرد. همجوران عزیز ما در اولو شرفوگه پیوند کردیم. خود رسان میکنم که شرفوگه رو با من دکتر سالیخوف از فرخار رایی کردن. یک جهان تشکر به دکتر سالیخوف. اینچونین نوک رو رایی کرده هستن، نوکوی غرمی. من اولی نوک رو هم پیوند میکنم. خدا خواهد به نبور میگیرم. من این پیوندی ما تمام شد. اکنون خدا خواهد فقط با امید خدای تعالی میشیم. همجوران عزیز در پناه خدا باشید. فکر میکنم که همتون پیوند کردن رو یاد گرفتید. نوارهای ما ممکن صفتش پس آمد، خوب آمد، نمیدونم. بعد میبینیم. در پناه خدا باشید.